إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. درس سمتكا ودايتي بمها بيفلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوان بمها ركوريا مدني شركا بهيغتون موضوع إغتون كوريغ درسوغا شركا نركاتري كان بيان كوري فوانه شركا كي كيهان ركاتري عملك كان كيهان ركاتري فافيك كان ألوان من كوريغ درسوغان بيان وفا تين ألوان من ميري فتما بلالاني شركا كي كوباتو شركا تعارف اللغوي غتنا أدي شرعي غتون شركا ميكاني كون چكتو شركا فافايغن ركاتري كان ألوان مننا Inguna iruga den shiruka ki ko bakan algon menna egin ta algon menna e shiruku durwam des enge ade shiruku ege lafzi maane ki echen echaka masuni kollum nuata echen echaka guluwalum nuata echen echaka baagri kollum ei ege lafzi maana shiruku ge lafzi maana echen echaka masuni kollum nuata echen echaka guluwalum nuwata echen echaka baaveri kollum emikani shirku e lafzi maanaga den shar'i maanay ki ko ba shirku ga shar'i maanay ki Allah subhanahu wa ta'ala ga uluhiyya ga ya adi Allah subhanahu wa ta'ala ga rububiyya ga adi ekalange ismu fulta kasifa fulta huwa ekalange ehuga hin farate baaveri ko Allah subhanahu wa ta'ala ga uluhiyya ga nuwata ekalange rububiyyaga nuwata ekalange ismu fulta kasifa fulta huga ekalange ekuga ehin farate baaveri kurun emikani shirku ege istilahi maanaga nuwata shar'i maanaga e maanaga kirti qur'anuga mihiri aayitanga asfa Allah subhanahu wa ta'ala kurave alukantatta huga nuwata Allah subhanahu wa ta'ala mi kainatuga kuravwa kantatta huga nuwata ekalange ismu fulta huga ya sifa fulta huga ekalange ekuga ehim farate baaveri kurun ei shiruka ki ege emme bodu emme nurakkaterikan bodu shiruka ki Allah subhanahu wa ta'ala ada kurave alukantatta huga ekalange huga ehim farate baaveri kurun ebai Allah ge uluhiyya wantakamuga Allah ekuga ehim farate baaveri في توحيد الألوهية إهم فرات الباغركم إنكمون شركو إيجا كروغو تكا إيجا تعارف بيان كراكم غوانا مي الله توحيد إكلام جائهوغا إهم فرات كندير الله سبحانه وتعالى توحيد إكلام جائهوغا إهم فرات كندير الله كيرت قرآن وحي كرب فماني فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فهت يباميهم الله الله تكا إكناغيا إفد فرايت تك خندن علاشه يباميهم نن إكن إنجي حالوغا إكلاغيا إهوغا إهم فرايت تك باوري نقرات يبامي إكلاغيا خاصة إبس كمنكا إكلاغيا خاصة إبس كمنكا تيباميهم إكلاغيا إكوغا إهم فرايت تك باوري نقراشه تيباميهم نن إكن إنجي حالوغا
algon men nang eba enge algon men mi alokan tattang ada kuram mi jehni Allah tagaka ei ehim faratakan alokan tattang algon men ada ko fikam gawana ma e alokan tattang Allah gabulen kuram gawana ikalangia khalis ko tuga ada kurave alokon ikalangia mi qabulum kurabani ala lillahi dinul khalis Allah ei kuraba famani dannashe Allah qabul kurabani ikalangia khalis ko tuga ada kurave alokone khalis ko tuga ada kurave alokone kamu ekalange edi bode nugannawa ekalange ada kurave alokamegga ehim farate bawer ko insan na jinning Allah haddawa mani ekalange alokan kurmattaka ekalange alokan kurmattaka insan na jinning haddawa mani wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ikurava mani timang Allah insan wasad jinni wasna haddawa me timang Allah alokan kurma menui alokan kurman hamai kan alokan kurman Allah akharis gotuga ikhlas tarika mayoga ehing ebbes paraten kalangen ada kura alokam ga baverinu kura haluga ekalangen alokan kurmattaka insan na jinning haddawa ema ehing ebbes kamegga alokon men Allah farate baver ko genwane hama ifada kainatu ga Allah subhanahu wa taala khantat takken eba hingawa ehing ebbes parataka baveru genwa khantatta makhlukge behumen nuwa akan tatta makhlukun nang ing ebbes kamegi kuladana kan nuwa itakkame mikawnu Allah subhanahu wa taala kurabwa mung eba de iru hada taritak arwa usum wajesum warwesum mihre kan tatta gasfelu marwa diru mikahla bawa kan rizqu devu shif bali bima shifa devu mi kaunu ga Allah subhanahu wa taala kurabba kan tatam mi ebbes kamegga ehim makhluk ka ebbes behumen nei algon man nabes ekang eba enge mi kamegga bes algon man ekalangia ehba farate bawer ko gende nuwa ehim farate algon man bawer ko fikam gawana me irun rububiyya ga sharik ko kurawni amai fada Allah subhanahu wa taala ismu fulu takerriyati wegen wa ismu fulu takeddi bodegen be sifa fulu takeddi bodegen be eing ebbes ismu fulen wata eing ebbes sifa fule ga ebbes makhluk ngalgon bawer ko genwa bawer ko be goittang ngalgon men kuri ga darus tahuga bayan ko rei fawan ek ngalgon men ing fawan eng kamu mi shiruka kimi tauhid ga idikol shiruka kimi tauhid ga idikol ei kufur ei iman kamu ga idikol kamu ga wafada kufur ei iman kamu ga idikol kamu ga wafada shirka ki ei tauhid ga idikol ei tauhid ga matiga sabituan yete algon mennang angawafa e tauhid taka rasul be kanu sallallahu alaihi wasallam algon man hadda ni tauhid taka urtaka bin qaim be yati tauhid tagwale gumattaka Allah funu biha rasul be kanu funu be Allah ga nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekale infanu Makkah ge hunne vitera ahar duwas wanden e duwas tahuga ekale infanu istakum nagwala pamu edi tauhid ema tauhid ga matiga sabitu wanga beje tauhid ga matiga sabitu no algon menna ka swarga wadeve kanonna tauhid ekkiba vejje kam gawanama algon menna oti naraka abaduge abada ema swarge kashawar kurmattaka tauhid ga matiga sabitun e sharte tauhid ga ahluwari yakam vegen menui swarge kannonna wadeve ekang algon men visnan je mi duniyem wakium ga kuring algon men tauhid ga matiga hure mi duniyem wakiwan je swarga wannam benu kam gawana ehnu ne oti hama hunu ga alifan naraka adi muslime ke algon men kitame baraka ki kam ga wias timanne ki muslime ke kitame baraka ki kam ga wias narakain salame veve kan nonna tauhid ga ahluwari kawiya menui igyamed doga dinne mongoti tauhid ga ahluwerinna tauhid ga matiga sabit wegen tibba emi yegge maru aste no mi unna emi hunna oti igyamed do kamyab dinne unna kain dinne mongoti emi unna ema tauhid ga matiga algon men sabit weti binje tauhid ga matiga algon men sabit weveni shirkun algon men ekkibawege shirku denegane ei ekkibawegen algon men tauhid ga matiga sabit weveni ei kuri darusugas bayan kurei fawane
algon men shirukuge amal taka eba kantattake masuni kureveva hewa amal tanga de algon men kuri kamu gavias algon men tene hama waragina mi fene fardu fas namaz sama barabar ada kuramun datang adi enu algon tattavve senu hiyo kan tattavve sama kuramun datang ehen namai algon men ge kibaga eba hure bay shirukuge amalita ei shiruku eba ade bahumves amalun ibade itiqadun ibade hitung ibade shirukuge bahib vesal gon nabune vidan e buna bahuge sababun enage dunia akhiran ena barbad wage hinga da hamai vedan shirukuge amalu tange bahuri ein amale kure je kam gawana mavis enage dunia akhiran ena barbad wage hinga dane hamai vedan shirukuge itiqad tange bahuri hituge kantatta hituge amal tange bahuri shirukuge ein kamen algon men hitang arwafi kam gawana mo sama algon men ge dunia akhirat barbad wage ngada na ekang kam algon vis nanje ekang kam salama ibumattaka ekang kam algon salama ibumattaka ekang kam visna ekang taddine kan nanje eba maru muge kurin komme mi ekasmiyati Allah subhanahu wa taala fursatu devva famiyati duniega duwastake devva fa umur devva famiyati komme mi ekas bagutake devva famiyati mikan kan dene gane mikan kam salama ibumattaka swarge hasil kurma masai kurmattaka adin rakin sala swarge hasil kurma masai kurmattaka adin narakai salamu dum masakke kurmattaka wagutake devva famiyoti te marwas chehuni me kaden dekkene bahana nonna amai men ades qur'an mitan adi farfunu vadesh dunia fonu vadere timanna hewa amal kurmattaka timanna duha kusten nubaka men qur'an आदेश कुरान को मैं मिया को से कम को देना देवे ने मितना का किताब में आदे है कुर कम गवियस अल्लाह युति सिक्का जस्सवा फहरामन अला क़रयतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिउन अल्लाह ही कुरबा तिमंग अल्लाह मारुगन नवा हिबाय का देवना फहराम मितना आव मकी ए तिमंग अल्लाह हराम कुरबा सवा कमे के ई वाने कमे नूने की ए वाने कमे नूने की देवना फहराम ने का देवना दुनिया आव में hewa amal kuraka dunia mi ti Allah labba afa algon men swargo hota masakke kurum abbes adina rakain salama ifuma masai kurum abbes sama dunia labba meti emi hakalli bifa ewa fursatu ga benu hifa ekan tatang hasil kurum masai kurum ei buddhi kamaki wagutwas jehuni makaden non nan kurwen ebbes kam ade shirku eba behigem ve debaka shirku eba behigem ve debaka ei asyirkul akbara asyirkul asghar ebahi bodu syirka adi kuda syirka kuda syirku dem mire algon men wa kadakkalani bodu syirka behegotun dengan narege kuda syirka behegotun wa kadakkani mire algon men wa kadakkalani bodu syirka behegotun bodu syirku mikani kun kamakatto kun amalakatto ad bodu syirke mikiyani mi emme bodu faafa ei evru bodu faafa nen adi ei emme bodu kufuru esme adi ege sababu mihaage amalta batil wegenda kamen ekamaki adi ege sababu miha millatun beer wegenda kame mishiruka kimi adi e shirukuga mati hure tawbanu hure ena marwajje kam gawanama नरकाग गियामत होगा नरकाग अबदुगे अबदा लहटवा दे अमल मिशरुगे अमल की अदि क़ियामत होगा शफाअत त्रिंगे शफाअतुगे इब्स फायदा इब्स कुरान में अमल के सब शिरुगे मत उठमर वजिया गियामत होगा शफाअत त्रिगे शफाअतुगे फायदा इब्स ना करने माने के ना स्वर्गे दुआ को स्म देवेन शिरुगे मत उठता एना तौबा नुगे उठता एना मर वज्ज कम गवाना yoti enang abatuge abadan naraka wajib wa kuri ge daru sugal gonenge wa ka bayan ko fawane Allah subhanahu wa ta'ala ki Qur'an goti wahi qurwafa innahu man yushriku billahi faqad harrama Allah alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar Allah shariku fi mihadan nar shirku fi mihadan nar enang Allah suwarge haram qurwafi ena adi ena yang hiya ikan dene tanaki narakai abaduge abada ena dangu tanaki narakai wa ma lil zalimin min ansar adi shiru qurami huna qiyamah duga madadu dene ibs farat narakai salam ko dene hin ibs farat qiyamah duga
emami bodu shirukaki emme bodu kufurwai emme bodu kufuru ege saw millatum miha beeruwegen daane millatum beeruwegen daane ege sababun huriha he amal take koffa huriha he amal take baatiluwegen daane ewa ko salgon kuri rege bayan koffawane Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabafani wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin kaleeg faanu sati kaleeg faanu kurige rasul be kalno spani Allah subhanahu wa ta'ala wahi ke zariya mi faden bayan ko devwa fe wani la in ashrakta shirku fiya shirku ga amal ko fi kam gawanama emmeha he amal to ke baatil wegen ediye ehasa yad rasul be kalno emme gina he amal kurwa be kalno ebe kalno nan Allah wadim faden wahi kurwa fa tiebe kalno rasulullah shari'u ko fi kam gawanama tiebe kalno ko kurwa fa emme ha he amal to ke baatil wegen daawte adi qiyamet doga tiebe kalno erum waawshi gelli wegen wa be niyum ke terenne ma huriha he amal to ke sawam baatil wegen tauba wevene kunne faafe kabes duniye ke namaru muge kuringina tauba muge fursatu ti Allah debbafa unago faratu iru araf iru muge kuring maru as je muge kuring ei tauba ge dor hulu wale fawani tin halate ge kuring pratama halate ke kafir ge gotuga hure enamaru wejjiya tauba ge dor bandu tauba nu wevene unago faratu iru araf ya tauba nu wevene nubaran mutta ena ge maru as je hijja kam gawanama tauba de nuwene enu huriha halit tahga yoti tauba ge dor Allah subhanahu wa ta'ala hulu wala ba fe kitamme bodati faafata hikam gaves kitam ba faafe kurei fa huri kam gaves Allah ehadilati wanta eha oga wanta tauba ge dorwani hulu wala ba fa Allah subhanahu wa ta'ala ikada ge Quran ge wahi kurba fa ni qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim kalifanu idalaware amilla nafsutaka faafa kokkon israf ko fawamihum timang Allah ga altakuna kalifanu idalaware faafa kokko amilla nafsutakan israf ko fawa timang Allah ga altakuna kalifanu idalaware la taqnatu min rahmatillah Allah ga rahmatun tiyabami ummid kandanu lash innallaha yaghfiru dhunuba jami'a amakarun Allah subhanahu wa ta'ala huriha faafa fussawa ilahi huriha faafa fussawa ilahi innahu wal ghafurur rahim adi amakarun kalangai gina faafa fussawa o gawanta ilahi marun ki kurin tauba wajja faafa fuhe bigendane ekama ko shirku matiga hutta ena ke maru as jehijja kam gawanama eha hisabun ena barbad wegen ediyai narakayang abaduge abada onna mihe gotu narakage abaduge abada onna mihe gotu beena wegen ediyai ema shirku ki ka eha narakka tarifafa ei bodu shirku ema bodu shirku ki ei emme bodu kufur ei ege mane ki alukamuge evves kame alukamuge tereng evves kamen Allah nu faratakan amburaalo alukamuge tereng evves kame alukame alugona men demmi kiyani kon kan tattaka ei Allah ruhi odi gannawa lobi odi gannawa komme amalen adi komme bahen adi komme itiqad emme ken alukamuge tereng evves kamen Allah nu faratakan amburaalo ei bodu shirku ei alugona men nang hamai kali mi engeni waram madu alukame em alukamuge taaruf warabbodu warafum ege maana warafum alugona barinjen Allah ruhi odi gannawa ekanange lobi odi gannawa komme bahe ei alukame efada komme amale ei alukame efada komme i'tiqaden ei alukame ei evves alukame Allah nu faratakan amralu ei bodshir misalaka Allah fiyawa enu farataka kamakan edi dua ki alakamuge aslu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa famiwani ad-du'a mukhul ibadah dua ki alakamuge asle alakamuge khulasa ema dua kurun alakon inna jin amakan Allah ga hadratun alakon dua kurun ji Allah ga hadrat takkan kamang ildan naman ji
Allah ge hadratan algon dua kuran jeni enu faratakan algon men Allah ge hadratan dannaman jihe evves kame mane ki maanawi evves kame algon men Allah ge hadratan fiyawa him faratakan dannawa ge nuane maaddi kantatta algon men ekapane ki ben madan ede vidan maaddi kantatta duniyawi kantatta ede vidan ekama ko maanawi evves kame Allah ge hadratan menwi algon men kanne devene hidayat dekke makanne devene Allah ge hadratan fiyawa शिफा देव मकन्ने देवेन अल्लाह गादरतुम फिया एम फरातकुम रिज़्क़ तनवस्को देव म रिज़्क़ देव मकन्ने देवेन अल्लाह गादरतुम फिया एम फरातकुम मीने तस्माना विकंतत्ता मिकंतत्तम ए देवेन मिकंतत्तकम ए देवेनि हमै कने अल्लाह गादरतुम एकनि एम फरातकुम एदिगे नुआन तो कलवन नफिलना नकुरीगा निस्तकुम ज़ियारत तक इहतराम को ज़ियारत तक गदर को ज़ियारत मतिवर को अंगुलम दुआस वरुगा ए ज़ियारत गमि ओन्ना महानागमी ओन्ना वलीवरी क्या में ओन्ना मी हाग का तुम अलगुण में कंत तक इद्दन नवाता अदि अददान में बस बाय रहुगा मी ज़ियारत तक इहतराम पूरे वेर रहुगा एक कंत तक में ज़ियारत को ओन्ना का ज़ियारत का लिफान क्या में बदन ना कंत तक ए महानाग ओन्ना मी हा खुद योती अल्लाह का रहमत बेन जहीफा दिरिती भी होंगे दुआ ए नहीं होती खुद बेन जहीफा ए नहीं का तुम अलगुण में दन नवान ina yoti benum jikba algon men dirti mi be dua Allah ga rahmata ina ina tum algon mi dannawani Allah ga dorun dannawan je kan tatta duniya ke baawar islami kaum tahuga e bahuri egota ziyarat ta egota ihtiram kurave tantang ziyarat tan hada ziyarat ga mi onnami haya gatan tafatu kan tatta me denne ve tantang bahur duniya ke ba e mahana kariya gosti vegen dannawani e ni wali yeriya ayati man nadariya ku de basha timan nagare zugutawas kodde emi ha kar mi danna e mi han alokon kurman nuntai e bodu shirkoi Allah ge hadratum fiyawa ma'nawi evves kamakan algon men dua ko genwane Allah ki Qur'an ga wahi kurabba fani wa anna al masajid lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada amakarawarum miskitta wani Allah takai miskitta wani Allah ashe emis kita uga tibegen wata tiba me hu enum hadatek gabias tiba me Allah ekuga him farataka dua kon nadash ehim farataka manavi kantatta uga tiba me hu edi dua kon nadash ma ei ehim farataka dua ko fikam gawana ma ei bol shirkenge hamai fada Allah deke wanjihe lobi Allah deke wanjihe lobi ekadange fiyawa ehim farat deke vejje kam gawana ma ei bol shirkoi Allah deke wanje lobi eloi baki kon loi benge ei eloi baki alaweti kamuge lobi ei kiyamanteri kamuge lobi ei kiyamanteri kamuge lobi e faratu amurfu takan alagon men belumen neti visnumen neti kiyamanteri kan ada ei Allah deke wanje lobi Allah kamukan amur koraba ho ija alagon men nujene hikumate e buddhi visne to kan e alagon bala kan nujene ama visnu na khiyal fikran nati taba wanjeni kiyamam wanjeni ei Allah deke wanjeni loy baki ei Allah deke wanjeni loy baki me imam shafi ke fanu ida fe kama behegotum dan baytek ke fanu ida fani ta'sil ilaha wa anta taz'um hubbahu tiba Allah ngaba urademu e ba ekam tiba dawa kuramu e ba Allah deke lobi wa kama hadha mahalun fil qiyasi shani'u ti ekko to sikati kan ba kamen nune adi ala ki mu gotum mu ba kan bodu gam ba goteke ti Allah deke lobiyo me bune faratan uradum ta'sil ilaha Allah urademu Allah deke lobiyo kam gadaw ba ko ei ekko to sikati ba kamen nune ei adi ala ki mu gotum mu ba kan bodu gam ba goteke law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu tiba e wi lobi Allah deke wi lobi ei tedu echkam gawinama tiba e farata kiyaman terikan ada kuri hai innal muhibba liman yuhibbu muti'u sawaki lobi wa miha lobi faratu ge amru tak kiyamam wan kan kashawari kiyaman terikam ge lobi ei alagati kam ge lobi e lobi algon men emme bodabba wanji hen farata ki Allah subhanahu wa ta'ala kid Qur'an wallahi qur'ani wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah nistam ge terem ve Allah fiyawa syarikun takin hadaba
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا مستهم كترين في الله فيها شريك تكن هذا بيك شريك تدك إبامي هم لو بيته الله دك لو بيوانجه فداي الله دك لو بيوانجه فداي شريك دك إبامي هم لو بيته إكما كو إيمان بمي هم إمّe بدل لو بي فراتك الله إيمان بمي هم إمّe بدل لو بيوان الله دك إما ألوتي كم كلو بي ألوكون من إهم فرات دك وجه كم قوان ما أي بورشيو كنگي أي بورشيو كنگي هم أي فداي بيروتي كم الله دك ගන්නන් ජේ ෆද බිරෙන් අලගොන මෙන් එහෙම් ෆරාතෙන් දෙක ගණන් ජකම ගවානම එවස් බොඩෂිර ඒ අලවතිකම ගබිරොයි ඒකුම් බිරෙන් ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ අමරු ෆුලතකන් අලගොන උරදිජ්ජනම වත අල්ලාහ් නහී කුරවි කන්තකන් අලගොන මෙන් අරාගෙන් විකම ගවානම අල්ලාහ්ගේ හදරතුන් ආස්ථානේ කෝෆාය කබ්බරවති ඒ අලවතිකම ගබිරකි यार तोबी बिरवसे बहुरे तोबी बिरकी मिसाल kan kurma cakulliya kaminika janawar nga asam kam gawana ko memi yakos biru kan e tobi birwai e biraki alawati kam ga biran nungai ekam alawati kam ga birenge baade Allah ge hadratu gawa kofaya azaba nikantatang algon men hitat tasawwur ko ekalangen uradijje kam gawana kulliya kam sifata kofaya sifata azabin asdan kama wata Allah nahi kurabba fawa kama kan algon men aragen fikam gawana ma ekalang kofan wata azab kulliya kam asdan kama algon men ganna biru ehi tuga e ufede biru wari kam ihsas ei alawati kam ge biraki e biru algon men ganna jene Allah deke e biru algon men makhluq deke ganna fikam gawana ei bodu shirk hoy এই বড় শিরক আল্লাহ কি কুরআন গবাহি করে বাফে ইন্নামা যালিকুমুশ শাইতানু ইউখাব্বিফু আউলিয়াহু ইন্নামা যালিকুমুশ শাইতানু ইউখাব্বিফু আউলিয়াহু ফালা তাখাফুহুম ওয়া খাফুনি ইন কুনতুম মুমিনিন আল্লাহ এই কুরবানি কুরাইশ ওয়ানহাগে লশকরতা মুমিনুনা খিলাফা জামাআত কামান নবী গুনে শাইতানা এনাগে একবারে কিবেন তিবা মিহুম বিরকন্নম মাসাক্কে কুরুম এই শয়তান কামকে এই শয়তান আয় একাং পুরি ইন্নামা যালিকুমুশ শাইতান এই শয়তান আয় একাং পুরি এই আহজাব হাঙ্গুরা মাগা লশকরতা মুসলিমুন খিলাফা আরবিঙ্গে লশকরতা মুসলিমুন খিলাফা জামাআত যে কামবুনে এমি হুম্বিরু গানা মাসাই করুম এমি হুঙ্গা ফারাতুন এমি হুম্বিরু গানা মাসাই করুম মাসাকে কুরি মি হুনাকি এই শয়তান নেই শয়তান কুরি আমালকে Allah wa ikurabani innama zalikumul shaytanu yukhawwifu awliyahu fala taqafun tiba mi hunna birmu kan narimna kun kame kurave emi hunna ifade bes kame kurave ne ifade bes kame ruhani ko tum bes khar gel mi hunna kan nu deve ne fala taqaf wa khafuni ifade birati man Allah de ketiba mi gannash ei Allah wadu mantai ekalang ya azab hamrama ke fonu vi wargada vai Pargota wife phone bi phone ba Quraysh manna bi baawr lashkarta biswi hari kolle bi emi hunna ka muslim ka gellu mennu dewu Allah e fada kan takkula dum mantai ehim farata ke fada kan mennu kurave ehim farata ke fada kan mennu kurave jahiliya zamanuga emi hun saharataka emi hun dakru mini kunnani e ganu ni kunna ruga emi hun ga birugane warabboda mi jinnin deke emihun sahara daturun kunna iruga emihun e sahara sardar ke kiban ifritu ke kiban emihun rakkater kamange de alkan kurani emihun miwagata kimi jinnin tafatu sifata hoga emihun sahara teren ekidima dima mi fen nani fen em biruga nefa emihun e sahara ter wanna wagutuga emihun Allah ke kiban rakkater kamange de fadai e ifritunga kibami salam terkama miyete rakka terkama ngede Allah jinni suratul waqiati bayan kuro bafa wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa amakarawarum insanu ge terim bayaku jinninge terim bayge kiban rakka terkama edete ekang egotan insanu kuri mamiwa gota kimi jinninge hunna kibur warikama boda kan adi ituruwegende emihunge boda kaman dafa kan itro egende e insanu hun alawati vitaay insanu erun alawati vi isa emihun te kabir kan ay Allah ga makhluqun ay emihun ka sallallahu irada ko bay bas gel man bay kan mi kan deve
Allah mimbar nukurabba iblis gelu meng emi hunna kasnu devene emma komme emi hunta kibiru ganna kan nuji he algon anga ba furi zikur takaji kurang Allah subhanahu wa taala ge zari yang algon meng ba himay kurabba e chisa kan algon gelu men nu devene raka emma Allah subhanahu wa taala dehe ganna jihe iblis bireng algon men makhluge dekhe ganna fikam gawanama ei bodo shirka begenda amai fadang Allah e diwodi nu gannawa gelu men nu ta faadae ekadanga fiyawa ehim farataka devidane kam i'tiqad kur mi i'tiqad shirka i'tiqad kur maki bodu shirka Allah irad nu kurba gelu men nu ta faadae Allah nu farataka nu devene Rasulullah sampai kurba fani dunia guriha makhluqum mi haka gelu medde jama'iyas Allah irad nu kurba gelu me nu devene adi दुनिया के में हाँ मखलूक में का फायदा दें जमा विकम गवियस अल्लाह इरादा बुरबा फायदा वैसे मन कनु देवे एमे अल्लाह की कुरान का वही कुरान फनी वला तदउ मिन दुनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यदुरुका फ इन फअलता फ इन्नका इदम मिन अज़-ज़ालिमीन अल्लाह वही कुरान बनी कले गफाना बस गेल में फायदा न देवे फरायत कले गफानो दुआ को अड़कन कुरान हद्दा वाशे budu takang yakini hakang bes faida devene farait taken nune adi bes gelu me bes ni hakad devene farait taken nune budu tak e fada farait ta kare fanu alo kan nukuro ba na mana doa nukuro ba was fa in falta e ta kare fanu kan ta kuro ba fi kam gawana ma erun kale fanu begen davshi ani averi gitere mushikun getere ne erun begen davshi hemma Allah irada nukuro ba gelu me Allah irada na kurabba faida hai Allah nu farataka devidan kama i'tiqad kurun ei bod shirken hama faida nadur bunegenna zabaha koggen Allah nu farataka kuttam zabaha koggenna nadur bunegen Allah nu farataka kuttam eves bod shirken ei kurigal gunna fenna nadur bune eba ule mi istakun ziyarat taka jahiliya zaman go budu takan nadur buna ule ei shirku ei bodu shirku ei nadur buna jin Allah alkamaka nadur buna mi jin Allah taka nadur buna mi jin amai fada zabah kon ule ebe mi hun alkam kurang ule budu taka ei shirku bodu shirku ei Rasulullah kit Quran Allah subhanahu wa taala wahi qura wa qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kalifanu idalaware timang kalifanu namada aditi mangkade gifanu ge zabha kurevuma aditi mangkade gifanu ge diri neuma ti mangkade gifanu maru wani Allah subhanahu wa taala takai ekana ge milko ge bakan dattake ei ehim faratakum ein kamen algon men wa kama i'tiqad ko fikam gawana ei bodu shirk wei ekam ge dani bodu shirk ge tere wadi ge dani hamai fadai Allah fiyawa ehim farataka kuladana ge nuwa kamegga Allah nu farataka wakil ko yes i'tiqadi shirken ni Allah nu farataka kuladana bege nuwa kamegga Allah nu farataka wakil ko Allah nu farataka misal kuladana kamegga he farataka algon wakil kan hedidana wakil pureidana misal tan algon wenge farataka chevik kam mi wakile go tu gahidana ena wakil pureidana algon mu faratum enun kam dunia wi hen kam kurmatta ka misal algon men wakil ko hedidana asse ne kan kam wakil purevene ei ena kuladana wegen bakan detta ekam Allah nu farataka kuladana wegen nuwa kamegga Allah nu farataka algon wakil ko gen nuwa misala ka rizqu debu hodumuga algon men Allah nu farataka wakil nukure na algon men ka ei rizqu debba hamai ken farataka Allah enu farata nei enu farataka rizqu nu debe ema rizqu hodumuga algon men wakil ko geheni Allah levi halal wasile tahu gabenu ko gen den algon men Allah kam natija hawal kore algon masdar kamu gani kunna yeruga halal wasile tabenu koggen halal gotu algon me kan kurmattaka masakke kure masai kom Allah dannawa rizqu ho devuma Allah rizqu devwa ema rizqu ho dumuga Allah nu farataka wakil nu kure hama ifada balivima shifa ho dumuga Allah nu farataka wakil nu kure ei shifa hama kan min bar kure farataki Allah Zaka iya kita ngarafana dokter la mahir dokter ngai boleh emi unan ngai emi bali tak shifa mi deni emi ngus waki za go sabune den baki oti Allah be ay polo gaye oti
kafir doktor mese bunga nitaya dem mati emme mati faratu be dem mati baki oi kanta ninti wanna kan nuana dem ni sabara dem tibanna kuldana kan mati ema shifa demba farata ke ame kan Allah subhanahu wa taala ekam kamuga alwan men ehim farata ka wakilen nu kurave ema Allah fiyawa ekalaga fiyawa ehim farata ka kuldana gen nuwa evs kamegga ekalaga fiyawa ehim farata ka wakil kurun himenigen dani ei bodu shiru getere wadigen dani hame fadai shar'i kamek khanda elumugayya adi hukum khanda elumuga Allah mum farata ka kiyamanterikan ada kurun evs megen dani bodu shiru getere ei shar'i kanda takkanda elum ei Allah ge kamengei ei sharu kanda eluma ki Allah ge kame ehim farata kan hudda devda sawa kamennu ei sharu kanda eluma hamay fadan dinu ge hukum ta qaim kurabun ei Allah ge kamengei ehim farata kan hudda devda fa kamennu ei ki shar'i hukum takkanda eluma ema ekam kamuge ehim faraid tak Allah mum faraid tange kandala hukum tang emiyum kandala shar'i kan tattang ekan tattang alwadmen bonda ba kiyaman terken ada kurum ebegen dan bodu shiruka ei Allah subhanahu wa taala ki syariata khilaf Allah kandala alwa fa hukum taka khilafa e hukum heduma alwadmen ruhi gabul wejje kam gawanama adi ekan kam alwadmen kiyaman terken ada kofi kam gawanama ekan tattawa degen dan bodu shiruga tereya Allah ki Qur'an ga wahi kurawa fa alam tara ila alladhina يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الله يقولون كالإلفان يكون دكي ودا nugannaw emi hun tawa ko te kalifana baawale hun takechves emi hun imam wa kamuga adi emi kalifana kurim baawale hun takechves imam wa kamuga emi hun tawa ko ekam ko masale kurimati vejjiya emi hun edani Allah baawale bigota khilafa hukum qurani hun ga tare ekantar hukum kuruwa hukum hodan edani emi hun ga tare emma wa yuridu shaytan an yudillahum dalalan ba'ida shaytana edani ebami hun duruga ma magfurad dalash ema Allah subhanahu wa taala kanda alwa fawa hukum kurang algon rohenje ekalange bawale pi hukuma khilafa algon men hukum kuraka rohigen nuwa rohiga bulu wegen nuwa erum wegen dani bodu shiruka hama efadan bodu shiruga terege baade nabi be kannasha wali werinna Allah ekugami kaunuga tasarruf kurumuga kuladanakan libigem watama i'tiqad ko bay mihum bay muslimu gotu dawa ko bay mihum emihum geterem bay mihum dawa ko mi kawno ga tasarruf kurum ge ikhtiyar kula dana kan nabi be kan libe wada ga wa kan misal kan ni alwan me getere ka muslim ne kiya ga bola sufi ne kiya bay emihum Allah ga nabiyya mati weri kuram go sallallahu ga daraja ga bagenda Allah ga nabiyya Allah ke nabiya ai Allah ke darja ka wabe kalekama emi hunga badawa kore ema ei bodu shiruken hama e fadain bay mi hum muslim ne kya bay mi hum wali verin eba naga e darja emi south asia ge mule brelevin ne kya hanafin ge bay mi hum ei shiruku ge hul verin emi hum ge wali verin adi emi hum ge me bodu wali veri kam ge mi hum bala gane fami wani Abdul Qadir Jilani kya mi ek asal tangal won di rajya bas asam emi hum eba i'tiqad kurte eba Abdul Qadir Jilani ikhtiyar dibigam wa kam khawwal tere wanu ikhtiyar was wade nakira munkar de malaikat be kanum ge masakkat pulawas behave kam ngena malakul maut furana hippawagem wada gannawaru be furanatan atula e furanata huge ahlwerinna amura dinumuga kuladana kam ena dibigam wa kam ge i'tiqad kure algon munge tere bose bori chitang asa esto bay solo ay fatiha ta hoge bori Abdul Qadir Jilani ga waqas Abdul Qadir Jilani ki e somade mane ki huriha makhluqu e farata ka berun jehifawa fudigam wa farata amil zat fudigam wa farata Allahu samad Allah ki Quran ga Quran Allah e somada ki makhluq ka somada kan howe Allah ke sifa fulange ema Abdul Qadir Jilani ya be ko tungena wali weri yakun hada
enang e ikhtiyar tami kaunuge tasarruf irad bay iru bay bagut tahuga iruga ena heda kurakama besemi huitu qad iruga eda munuga da iru tereda enang e ikhtiyar ostibigen wakama miri kaunuga Allah subhanahu wa taala kodumante wodigen wakan tatami mikanta tahuga mimi hunna Allah ayuga tasarruf kureidana kama itiqad kurun ei bodu shiru getere himene kan tatami algon men getere ge bahuri puri ge kam asar tangai bay makhlum na ifada ikhtiyar talibigen wakama algon men na e bahuri itiqad kurei fa kuriga ema ei bodu shiru getere himene kan tatta bodu shiru getere wadejja kurun bes bayan kurun faden ena kur amal take baat ro ge eme bodu kufur getere e wade uni isaba ade mire den me asa darsun malani dengan nabi insyaallah kuda shiru ga bayan Quran. Dia soal yang dia soal.